For an 11-year-old, Miralem has some tough choices to make. Madrid or Milan? Or how about Manchester United? Some of Europe's biggest teams have already got their eyes on this young talent from the Bosnian town of Kalesia. Scouts from Italy and Spain have even invited him to take part in their training camps. Meni je prelijepo bilo svako jutro kad sam dolazio. Oni su me grlili, ljubili, družili se sa mnom, igrali smo se svačega. Treneri su mi svaki put kad uradim nešto bravo Mire, bravo Mire. To meni znači da previše ja od sebe to mogu i može još bolje. Ja bih volio samo da znam još jezik, italijanski, i sve će mi se onda ostvariti. Miralem was just 5 when his father Ramo noticed his unusual skill with his feet. Ja sam otkrio njega kao maloga, imao je nepuni, možda 6 godina imao, flaše od plastične, smo pili sokove, da je on šutao nogama i tako i to. Onda sam ja vidio po njemu da on hoće loptu i tako. Prva loptu koju je dao Sinanović, on je počeo nešto da pokaže kao jedan talenat, gdje ga je Sinanović otkrio za nepuni možda 5 minuta da će biti neko i nešto. I tako je to, hvala Bogu, uspio je. Što između toliko djece ovdje, mislim u Kalesiju, da jedno se dijete tako može naći. Znači ima još djece koji igraju, ali ne može se naći kao on. Ja sam veoma ponosna na svojeg sina koji već putuje po Evropi od 11 godina, koji ga Sinanović podržaje u tome, i mi roditelji i familija, znači kompletna familija, da svi ga podržajemo. I ja se samo mogu diviti svom sinu. Miralem's coach says the boy's ability stands out, even in the eyes of professionals. Ostaju ti treneri bez daha kad vide Miralema kako se on ponaša u igri, kako igra. Jer dijete sa 11 godina i sa 13 da ima takvu inteligenciju u igri koji igra timski za kolektiv. Obično djeca u toj dobi drže loptu, nikome ne bi dali. Međutim, njegovo najveće bogatstvo je upravo ta timska igra, ta igra za kolektiv. Miralem's parents realize that nurturing his talent might mean sacrificing some parts of their normal family life. Teško je odlučiti recimo od 11-12 godina da dijete putuje po svijetu, ali šta sad da radim, to je njegov karijera, to je njegov, bit će, mislim, karijera njegovog života da se bavi i fudbalom i neka i da ga gledam kao Ronaldo na stadionu. That's Cristiano Ronaldo, the Portuguese striker who is also Miralem's idol. And Miralem's classmates are calling him Messi from our street. But it's not just the chance to be a star like those players that attracts Miralem. He also wants to make his family and his country proud. Ja bih volio da se ostvari, da budem neko i nešta. I da se priča da iz Bosne jedan mali dječak da igra za neki jak klub.